Pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako skinuti Minecraft. Idete na vaš Google pretraživač, ja ću vama ovaj link ovdje ostaviti u deskripciji. Idete ovdje na magnet, pokreni aplikaciju i sačekate. Ja sam stavio da mi se skida i vama će se pokazati, vi idete yes. I sada ću ja staviti pauzu dok mi se ne skine. Pozdrav ljudi, evo mene skinuo mi je se Minecraft. Sada kada uđete preko ovog, ja ću uđite u downloads, idete downloads i ovdje Minecraft i uđete u instalaciju. Run idete next i next. I onda će vam se skinuti, ja neću instalirati ga jer ja već imam. Sada ćemo izići. Ostavit ću vam ovaj ovdje link. I kad vam se instalira doće vam na desktop ovako ikonica. Uđete u Minecraft. Dobro, meni će malo duže trajati. I evo kucate username. Ja sam ukucao i ovdje će vam odmah biti 1.7.9, a idete edit profile. Ovdje birate sve koji ćete verzije. I tako, ako hoćete neku drugu idete apply samo i uđete. To bi bilo sve od ovog klipa. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!